dobar večer ili dobrodošli ili dobar dan ili što god ovisi kad gledate ovaj video. Pozdrav od Luke, prije nego što počnem s videom i sve, lajkić, komentarić, upišite se mom kanalu, upalite notifikacije samo da mi dajete podršku i pomoć u ovom projektu. Dobrodošli u novi podcast od Sara Perketiamo. Zašto sam odlučio pokazati svoj dres od Andriy Shevchenka? Prva stvar, ovo je moj drugi dres, prvi od Pavle Maldinija, koji nažalost više nemam, ne mogu ga već naći. Ovo mi je prvi dres i to su mi kupili roditelji i to je dres iz sezona 2003-2004. Da, tu smo. Naša priča i naša takozvana remembers iz sezone u sezonu nastavlja. Nakon prve epizode iz sezone 2002-2003 nastavljamo. I tu nas čeka pred nama sezona 2003-2004. Prva stvar, 2003-2004 je baš prva sezona gdje ja se sjećam skoro sve utakmice koje god sam gledao, koje god sam pratio. Pogotovo imam za pare koji baš imam ogromna sjećanja. To ćemo malo po malo se istaknuti. Tako da 2002-2003 je bilo prvo koje se ja sjećam, ali na komade, a 2003-2004 je baš moja prva prava 100% sezona. Imat ćemo up and downs. Prva stvar, ajmo uvijek, kako ja kažem, kontekstualizirati. Znači, Milan je u 2003-2004 došao kao europski prvak nakon Manchestera i u Milanu je stigao Marko Cafu iz Rome. Stigao je besplatno jer je završio ugovor sa Romom i odlučio doći u Milano a najbitnija stvar ko je došao je jedan isto Brazilac. Kad je došao, pogotovo u Italiji, imali su smijeh je bio i radi izgleda jer se pojavio s naočalicama, a pogotovo radi imena. To je Ricardo Isaacson dos Santos Leite, a svi ga zovu i svi ga znaju kao Kaká. Bilo je jako puno sprdnje oko toga, pogotovo u Italiji, možete pomisliti. Jer znači neće biti i bilo je komentara čak i od jednog od jako velikih talijanskih stručnjaka poput Luciana Moggi, koji je baš rekao kako možete se kupiti tako igrači s takvim prezimenom. Eto, tako je bila kontekstualizacija, a šta nadodat? Ricardo Isaacson dos Santos Leite Kaká ne samo da je odlučio ovu sezonu, nego je zadnji Brazilac koji je svoju loptu zlatnu. Eto, Luciano Moggi, neki put komentari su tako i ja bih rekao i glupi. Ništa, šta reći za ovu sezonu? Ova sezona je možda najbitnija po meni po pitanju Carlo Ancelottija i po pitanju Milana od Carlo Ancelottija. Jer ne samo da je Milan igrao predivan nogomet, znači Milano Ancelotti ima najbolju sezonu po pitanju po meni nogometa, ovo sezone i iduća su dvije definitivno najbolje po pitanju samo kako je igrao Milan, a ne samo to nego svi igrači poput Pirla, Gattusa, Nesta su došli su bili stvarno na piku i imali su tek ko da ta pobjeda u Manchesteru je dalo samopouzdanja. I Milan je imao jedan veliki gol. Znači, osvojiti italijansko prvenstvo. Milan nije osvajao prvenstvo već duže od sezone gdje su ga doveli do sezone Jorge Weah, Zvone Boban i trener tada je bio Zaccheroni. Tako da Milanu je već bilo duže da nije bio bez prvenstva. To im falio jer nakon prošle godine gdje je Milano bio osvojio i talijanski kup i Ligu prvaka, sad je samo to falilo. A s kime se borio u onim godinama? U onim godinama, kako znamo, bila je velika Juventus od Marcella Lippija koja je bila
baš osvojili prvenstvo i 2001. i 2002. godište i 2002. 2003. A i Roma. Roma će biti na kraju najveći rival po pitanju prvenstva i baš protiv Rome u 5. mjesecu će doći ključna utakmica koja će odlučiti u pozitivnosti Milana i dovesti 17. Scudetto u povijesti Milana. Ali malo po malo, nećemo odmah o kraju, idemo od početka. Kako sam rekao, tako je Milan počeo sezonu. Milan je počeo s jednim velikim, samo s nadom i tako. A šta? Kako je išla sezona? Milan je jednostavno od prvog trenutka dokazala svima da želi osvojiti Scudetto. Kaka je baš prvi gol dao protiv Intera. Tako kako se prezentirati navijačima Milana i to na asistenciji Irina Gattusa s glavom. Ali derbi koji se najviše sjećam iz te sezone, a nisam ja jedini, jako puno navijača Milana se sjeća tog derbija iz te sezone, to je derbi uzvratne utakmice. Moramo reći da Inter u tim godinama je jako patio rivalstvo jer Milan je bio puno jači i rijetko kad je osvajao derbije. Ja se baš sjećam ko dijete sam pomislio, ok, u derbiju si nepobjedljiv i ne možeš izgubiti. I tako je stajalo godinama. I Milan je u baš 14.2.2004. gubio 2:0. To ću vam reći, ne znam da li vas to interesira, ali ponavljam. Bio sam rekao da ovo nije samo komentar po pitanju samih brojki i samo svega, nego i moje sjećanje. I ja se sjećam da smo bili ja, tata, prijatelj, uvijek isti prijatelj od finala Lige prvaka 2002. 2003. i gledamo utakmicu. Ja naravno kod dijete plaćem baš ko dijete, misliš, imaš, kada sam imao 9 godina, eto i 8, nisam imao ni 9, imao sam 8, i plaćaš jer tvoj klub gubi 2:0 protiv najvećeg rivala. I ne samo to, nego imali smo prijatelja interista koji nas je zvao i zafrkavao koji je bio na stadionu čak. Ali i tata i naš obiteljski prijatelj smiruju me, kažu Luka, ajde, ok, bit će ok. I u drugom poluvremenu naravno će biti ok. Milan će krenuti utakmicu s golovima i onda Thomasona i onda Ricardo Jackson dos Santos Leite, takozvani Kaká. Hvala ti Luciano Moggi na komentar. I 3:2 donosi bombetina Clarenca Seedorfa. Naravno, možete pomisliti da li nam se javio taj prijatelj sa San Sira. Naravno da nije. Kofolna nije hvatao telefon. Sigurno. Da, kad je bilo 2:0 je hvatao telefon, kad je bilo 3:2 nije. Kako to? Ništa. Poznato. Milan tako preokrenuo jedan od najpoznatijih derbija u povijesti perioda Carlo Ancelotti, ako ne možda drugi najpoznatiji nakon onih u Ligi prvaka. Ovo je možda jedan od najljepših, najslađih od onih godina. I Milan se tako borio, pobjedio Romu u Rimu s predivnim golovima Andriji Ševčenka, naravno ko drugi nego Andrij. I tako je išlo. Išlo je sve dobro, išlo je sve 5. Sezona je bila savršena. Milan je išao naprijed i u Ligi prvaka. I ne znam koliko se vi sjećate, ali ta sezona je možda jedna od najluđih u Ligi prvaka. Zašto? Jer su velikani padali. Pala je Juventus od Deportivo La Coruña. Pao je Manchester United od Porto. A šta se desilo u četvrtfinale? Te utakmice dan danas se ja sjećam. Milan je bio ogroman favorit, pogotovo baš protiv Deportivo La Coruña. Depo, odlična ekipa, ne znam da se vi sjećate, tamo je bio napadač Walter Pandiani, Luque i Fran, mislim te utakmice se ja sjećam dan danas. Milan prvu utakmicu 4:1 doma. Ali 4:1, a se Milan krpao, ovo su došli na kraju, tako da 4:1 da, ali nije baš sad utakmica koji 4:1 je bio pravi rezultat, jer Depo je bio
čvrsta ekipa, tvrda ekipa, ali ono 4-1 na kraju. Milan puno jača, puno iskusnija, puno sve, europski prvak, znači, ok, prošlo se to i idemo do polufinale, uzvratna utakmica u Španjolskoj, ok, šta se može desiti, čudno. 4:0 za Deportivo. Mislim da je prvi i jedini put u povijesti Milan od Ancelotija, da je Milan izgledao totalno nemoćan u jednoj utakmici. U jednoj utakmici. Može se desiti, jer protiv Liverpoola iduće godine će se desiti u onih 10 do 15 minuta nije Milan djelovao nemoćan, ali to je jedan dio kratak utakmice, ali ta utakmica u La Corunji Milan totalno izgledao nemoćan. Totalno nemoćan, Depo okrenuo totalnu utakmicu, pobjedio 4:0, zasluženo i išao naprijed do jedan od najluđih povijesti i priči vezano uz Lige prvaka, a to je osvajanje Lige prvaka baš od Porta, od Jose Mourinha, jer ne samo to, po meni ta 2003. 2004. je zadnja prava Liga prvaka gdje nisu bili na prvom mjestu. Jer samo te sjetite, vidite, pogledati ko je igrao finale, ko je igrao polufinale. Biće vam sve jasno. Do finale su došli Monaco iz Francuske, znači iz male državice i baš Porto od Mourinha. I to je zadnja velika priča u vezano Ligi prvaka. Tada novci su bili još bitni. Ne da nisu bili bitni u tom periodu, je, ali imali smo više toga. Bio je, sjećamo se 90-ih, Borussia Dortmund je uspio doći do Lige prvaka, Valencia je došao do finala 2 puta. Bila je tu priča i priča, šansi Bayer Leverkusen 2002, ali uvijek je bilo ideja, uvijek je bilo ono, ajmo nešto drugačije, ali trenutno više nije tako i 2003. 2004. je veliki i zadnji put po meni gdje novci nisu bili na prvom mjestu i Porto je to na najbolji način zaokružio. Da se ne priča samo o Milanu, nego neki put i o cijeloj situaciji u europskom nogometu u tim godinama. Da se ne zaboravi šta je bila Liga prvaka, šta je danas. I Milan znači ispao na jako lud način. Postoje neke teorije, ja iskreno ne volim te teorije, ne znam je li to istina, niti želim reći da je to istina, ali postoje neke teorije da su igrači Deportiva bili pod dopingom. Iskreno ne znam, ja ne volim te teorije, ta teorija stoji na primjer i zašto je Milan izgubio Ligu prvaka protiv Marseja. Ne znam da li je to izvlačenje, da li je to izmišljanje sa strane nekih novinara. Ja ne volim te teorije, ako nije dokazano, ne smije se niti spominjati to. Ja sam vam rekao tako mali plusić, iskreno da se mene pita, nije istina, niti želim pomisliti da je to bila istina, nadam se da nije bila istina, da je Depo pobjedio jer je bio bolji. Ja se sjećam te utakmice, Depo nas nadigrao, igrao puno bolje. Da li su bili pod dopingom, ne znam, niti me interesira, ja želim samo reći stvarno što su odradili, oni 90 minuta, stvarno, odlično, jer ponavljam, Milan je tada bio najjači klub na svijetu i onako nadigrat i razigrat 90 minuta, svaka vam čast i baš ludost. Eto, Milan ispao tako ludo iz Lige prvaka, a onda se fokusirao na prvenstvo. I kako smo rekli, Milan je već duže osvajao prvenstvo i Ancelotti, Berlusconi su htjeli vratiti tu titulu na San Siru u Milanu na crveno-crnoj strani. I Milan je se previše krpao, ali je bila jaka stvar i s Romom je bila borba i to žestoka. Ne znam ko se sjeća, ali za tada Roma su bili i Emerson, bio je, hoće baš na ljeto otići za Juventus, koji je Fabio Capello, bio je Antonio Cassano, bio je Francesco Totti, bio je Vincenzo Montella, bila je znači jaka ekipa, bio je Walter Samuel, znači čvrsta ekipa, iskusna ekipa, bio je Christian Kivu,
Znači, to je baš bila ona ekipa spremna za rat po pitanju sportskih mentaliteta. Svi su bili ogromni igrači, svi igrači koji su napravili ogromne karijere i šta reći, da Milan je imao pravog protivnika. I Milan je baš, kad se odlučio prvenstvo? Prvenstvo se odlučilo baš na Milan Roma i Milan pobjedio 1:0 i ko je zabio? Neko bi rekao, kako si spominjao, ne, on, Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko, ako postoji jedan igrač za ključne trenutke, to sam vam već bio rekao u prošlom videu, to je on. Još jedanput, Andriy Shevchenko zabija gol za prvenstvo. Nakon gola u Rimu, evo gola na San Siru, to nakon par minuta, asistencija naravno Kaká, prošao po desnoj strani, nabacio Ševa s glavom, put, gol 1:0. Prvenstvo riješeno, to na kraju sezone. Zašto se ja jako sjećam te utakmice? Tu utakmicu nisam gledao, nego sam slušao sam na radiju, jer mi smo se selili iz jedne kuće u drugu i ja i tata je da li je piturao ili tako nešto, mislim da je bilo neko oko novog stana, spremao tako nešto, naravno ja sam rekao da to moramo slušati, ne možemo gledati utakmicu, mislim kužim bitnije te stvari, ali daj da slušam. I on kaže slobodno i mi smo slušali utakmicu na radiju, kao većinom jako puno ljudi to da slušalo na radiju, jer nisu svi imali jer Sky je bio puno skuplji nego što je možda danas i nisu ga svi imali kao danas i jako puno ljudi je pratilo utakmice tako preko radija. I baš ja i tata slušamo skupa i ja se sjećam kako sam se zaletio dole i počeo skakati, igrati se s loptom kako je Milan osvojio Scudetto, jer to mi je bila prvi Scudetto koji sam doživio da je Milan osvojio, jer 98. 99. sam bio mali. Tako da to je Milan došao do tog 17. Scudetta s velikom pobjedom protiv Rome. Milan u toj sezoni je odigrao možda najbolji nogomet, kako sam rekao, u pitanju s Carlo Ancelottijem. A za tako, samo ću reći da u toj sezoni Andriy Shevchenko će osvojiti zlatnu loptu. Bio je najbolji strijelac u talijanskom prvenstvu sa 24 golova, ali na kraju sezone zaslužena zlatna lopta, jer nije samo bio najbolji strijelac na toj razini u Italiji, nego je prošle sezonu prije odigrao brutalno u Ligi prvaka, u ovoj sezoni 2003. 2004. i tamo u Ligi prvaka bi odigrao odlično. Tako Milan je stvarno u tom periodu, ja se sjećam, bio rijetko kad pobjedljiv. Moglo ti se desiti kao u Deportivu jedna utakmica kriva, ali Milan u onom periodu je bio prejak, te godine baš bio moćan i baš sam sretan da sam kao dijete pratio te utakmice. Milan znači došao do 17. Scudetta. Ja ću nešto samo nadodati. Milan nije nikad bio poznat po ekipi koja je bila u stanju po sezonama osvojiti Scudetta. I tako se dešavalo pod Berlusconijem, jer jedina ekipa koja je osvojila više Scudetta za redom, to je pod Fabio Capellom. Jedna ekipa kod Ancelottija koja je bila jako moćna, mentalno spremna, sposobna pobijediti teške utakmice, je samo jedan Scudetto osvojio i to je to. Tako da puno puta se čudim zašto Milan ima možda toliko manje Scudetta nego Juventus ili nema više Scudetta od Intera. Jer jednostavno takav je bio Milan od uvijek, njegov prioritet Berlusconi je uvijek bio Europa. Ako se ispadne iz Europe, onda Italija, ali prva stvar Europa. A to sami igrači baš
u jednom intervjuu gdje su bili svi skupa, Nesta, Sedor, Paolo Maldini, Ambro, svi su bili skupa i baš Sandro Nesta, baš kako je komentirao sa Sedorom, kaže, nama, ok, puno puta smo znali ono, pobijediti u, ne znam, Manchester United i onda igraš protiv neki Empoli ili tako nešto i igraš X, izgubiš. Jer Milan je bio takav. Mentalitet je bio takav. Nekome će se ono reći, dobro, ali moraš osvojiti više prvenstva. Da je Milan više prvenstva osvojio u životu, možda ne bi imao 7 Lige prvaka, nego bi imao 5. I šta sad? Ne znam. Odlučite vi. Iskreno, ja ne bi zamijenio niti jednu Lige prvaka sa 2-3 prvenstva. Iskreno. Ali ne znam, neki drugačije razmišljaju. Ljudići, šta da dodam? Ova sezona je bila brutalna. Bila je malo, imala je gorak taj okuc po pitanju Lige prvaka, gdje je Milan izostavio možda jednu šansu za još jedno finale, za još jedno dizanje trofeja, ali tako je. Nijedna ekipa nije savršena, ne postoji ekipa savršena i one koje izgledaju savršene imaju nekih caka i Milan Ancelotti bi isto bilo tako, jer nisu roboti. Tako da Milan osvojio svoj 17. Scudetto, hvala dečki, šta nam dodat? Šta, mislim, to je to. A opet ću samo reći, lajkić, komentarić, subscribe-ate se, podrška i ništa. Vidimo se u idućem videu. Nemojte zaboraviti, sarà perché ti amo sempre i Forza Milan sempre. Pozdrav od Luki. Ćao!